into engidalise khulu leyo mara ke nangithi ngizwa ikulumo kama ngapha uyayichaza ukuthi nokuba nesikhathi la ngibawa khona abantwana uthola ukuthi mhlambe uma usayo bayenzela okhunye or mhlambe nangithi abeze bazongivakatshela mhlambe nabo nangathi ngiyabezwa ngikulumo yabo ukuthi nabo bebanesifiso sokuthi mhlambe abantwana bangayeza bazokuhlala nabo mara ngenxa yokuthi azange babakhulisa or bakayenza imfanelo abakhona ukuthi bangatshela uma mhlambe banamahloni nokuthi ukuthi abantwana abamuve bazokuhlala nathi siza ukuthi lokho kuncane sidlawo sikudle nabo mara due to icondition ukuthi bathuswa ukuthi phela uma lo uzikhulisela abantwana labo kabuhlungu thina besiloko sibhizi singekho senza okhunye mara nasiba ukuvela bathi siphana abantwana uyayibona ukuthi kanjani already umama sekane bond nabantwana uma nakho ntwe mme a le ka ngo itlhalosa ka siteng ya lena ke gore at least ka go te ponagatse gore le re ke pallwa mara ke a leka le ge o rometse 200 rand le no ba gore ka bopinyana understand wa tseba gore a bereke as long as o tseba gore ke na le bana o tlo mothabisho tlo bona gore papa nna le go botsa bana re papa le at least o rometse something le thabo la ngwana o thabisha ke nthonya nengwe nyane sometimes le ge ile gore ba sa go expect ba no go bona no tswella kwena o lo tshore something yana wa tswella or no o e bona go bona mo a pitsa na mo le mama zala so ba hlamala so pa tswala mama zala na go tshine ka to bua le ena la ka ba tshua le bana ne ke founela mo yena yes timne ke mla ke phone ma ga ke founela phone ya timne ya no shine ne ke plate timla ke so shile sim card o jwang so le bothata ba bete ne ke phela ke founela mama zala gore re rekile bete wa ino ke la le gona be no ya operate so then since ke bua le mama zala na khona mfa mafoko a botlhoko like a tlhabang yang ka ga ga bua ka tswana ga wona o na amroga ka mafoko o na amroga like mo lo gore a khono ke mama so le ba lo dilaka a re nka ikarabela mo ke re mama zala hawa ke re mama zala e mapele re ke tla boela mo ene ke drope fu ke sa itse go mara ba ka gore ha re wa lebela o buile mafoko a mangala gore a heavy for nna a la re ka mo responda a wa like mafoko a useless ke ja go bona sa mo plus tlhabo mafoko a mama zala a se motho le ka I don't think gore ke le papa ba useless o ira ke tsa o nya kompana ke tsa mo plus tlhabo and then kira o nya kompana ke tsa mo plus tlhabo o nya kompontsha mo plus tlhabo yona motho ka tlhabo motho ka a sokola yona yo yona yo like ya bona la penta enemy ba batla ba bane ntwenye ba khuluma magama ngizeba siwa khopola tsitsileng o re bua le bona ebe o lona umfonela o re o batlo ira happy birthday ko le rato and then naka tsa phone ka re ba mo fa ga dali diketo le bana ba ka bo le bana ba a dlala diketo le rato a rena ha ba tlo bolela lona do you still remember ke go yona ntwe ka December 23 o a birthday and then le rato a rena ha ke ba tlo bolela le ba because all it's le rato a ra ke ba tlo bolela and then ba ibusa mo nna phone he ba ibusa mo nna wena wa dropa wena ka butsisa bana ka re bothata ke ba re o lo le rato ka phone vele le rato na sa batla nang phone ko mo le bana wa itse dilo tse dini ka ba immediately ha ke fetsa go bua le wena ka abana ba ibona le immediately ke fonela mama no offense a bua ga botsa ba o tla bua le ena smart o bonantsha bizan a botsa phaposa ka teng ka fetsa le ena ka fetsa go fulla papa ka ga o tla go so a ke ba itse na ke motho wa dipolelo wa nna no tshwale se a ke motho wa dipolelo se enga ya le ena sa le a so a sala tsara very offside ka bua le lerato ka bua le ena o ka mmolela ka re wa bona ka mkhowetsa ka teng tsiam ka re o tlo gola o tshwana le bashimane ba ile gore o tuna o le ko tronkong o wa o le bjalo ke mo kgalemela mara o sa le ya ba ka tla re wa nkudu wa bona bengifuna siberekele esikhathini ngoba sisaya kude khulu uyabona bengifuna at least mama sibe ne solution especially njengoba sishilo ukuthi le maloba sifuna ukumthola yes ngiyakoribele way forward akere obviously nane ke batho ra short already if ever go khuphisise mo teng nane ke batho apologize ke kopela o mpe chance ke respect and ke busy ke amageta heart o fetsa o go a be ya no o kopa chance ke tswele pele then wena
unyake sibani uto support abantu or uyangitshantsa ko uyitshwarela. No, that is why ke go emishe, because I was coming somewhere. It's just that ke gore mhlamo o ile wa tloga wa itjara ka pela wa ibolela mara nna be ke sanya ka go suggest something akere gore after dipolelo tsa lena both sides ke di tshedi akere. So ka mo mantso ke ntse ke le tshedi ka bobedi ga lena ke nya gore at least re be le solution. Ba bona re tlholo re combine ka menwana because in two re tlhakantshitseng fa ke taba ya bana le bona. So now ke nya ka gore re boele back to point e bo fetsa go eraser or no o khopela gore mama a go neele chance and then o create mmereko and then ibile mme o felletsa go fetola a re go yena o ya gore ke go fe chance bana ba dule ba saja go na le nthongwe e leng gore e shaletse morago before de ka bolela ka tseo go na le issue a shiona bana ba gole social grant because of issue yang ya gore wena ba tseba o na le enough source of income and then ya appear ka kwa ga sasa wa bona ke ngwe e leng gore e tshwere ma e tshwere mme because of go thwe go na le maintenance e leng gore ya reflect ya tsena monthly of which I sa le gone le ge ena ka tswela yo presenter this thing kwa ga isa le botlhoko you understand because bona system is a capture ile gore batswadi ba na le enough money both parents a credit certificate tse ke sure gore dingwa di steka mo facility na le mmelentate and then ba thoma go nyaka go track both parents then ge ba re ba lebella tšhelete ba re they don't deserve to gore ba kry grant ke ya batho ba ileng gore ga ba gone go fitlhella go tšhelete e leng gore enough. So mme a sho go ile boimana ko nngwe telle kudu ka le ka kitimara o ya ko sasa or mpeng tšhelete e leng gore be le tsampe yona because a shibo bohlatse ba go bontšha gore tata go ngwana ga a bereke mangwana tšhelete ya romelang godimo ga bana ba leng gore na le bona ba bantši too much. It's not enough. Bana ba ya dikolong ga patelwa go a jewa bile sekolo no ba re ke mahala mara it's like it's more of it school se mahala school se expensive ene bana ba matšinyana ga ba dumele go kera di 5 rand you understand because these days they expensive. So issue now e leng gore e tshwere mama go rafeletsa a emeletse gore ke tshwere bana ba leng ke be at least ge le re a romela mara ke tsebe gore go di fela go na le social grant nna ke sa bereke ke berekisha tšhelete la ka be ke na le yona banong a re lokisheng le taba e ya social grant gore bana ba tla ba gola angazi ukuthi ihlalekile ngoba ngicabanga ukuthi ngenye yengcenye into esenze ukuthi sibela because ge mme a sa go le bana ka mogolo ya mo affect ngwana mongwe mongwe wa December ke ora gole tšhelete let's 500 and something it can do something a ke nagane gore le ena ke be go ndo tša tšone tša re wa tse gore a o lona le ka tša tšhelete ga o tsamaya ithekela eng le ngwana wa thapa ene batho ba bangwe ba ne le yazi umuntu unengqondo enjani mangathumela 3000 ucabanga ukuthi mhlambe umntwana uyi1 ngo umuntu uzotshela ukuthi mina njengabo baba bathi mina ngisupporta umntwana uyi1 nge2000 angisho ukuthi mina ngifuna le mali yesus sengifuna ukuyibeka kahle umuntu ukutshela ukuthi oh umthumela how many imali esoso umntwana mara uma uthi uyacheka lo mntwana la uyi1 uzidlela yena uyazigqokisa ngalo imali leyo and then nalo ya kanjalo then nafika lapha ngingathi mina ngichashi imoto mina ukuthi iye mall yokuthenga igrocery ngifake endlini okumuntu uzothi yar bana babatsha la uthusisi khona dijo mara ro level ifela before that end of because of the number of yabana babalente haiba afford but if ever ngebe maybe ile bana ba babedi or ba bararo then urumela tšhelete inavalisteki ngwana umwana la mo abanye bayatsho vele uthole batsho ke uningaze ngithumela 1000 or 1500 emntwaneni oyi1 but compared to bana ba botho ayiba tlakanisa ene mo tšheleteng yeo enyane eo ke ba rekela le diaparo for me ngwaga eo ke ba rekela diaparo ba apara ke December yotlhe ba acha ke ba patelela sekolong uniform ya sekolo since bana ba belego ile o ba rekela did you solution sibuyela back to square one. So into le mina iyangiheda because mangivela abantwana ngabheki okay mhlambe sizokuthola ukuthi sibuyele emuva khona into ofuna ukuyibhodla asikunikele ithuba lokuthi ubhodle ngoba thina besifuna ukuthi mangabe siba ne solution sibe ne solution mara ke nangabe ufuna ukubhodla enough ukuze agcine ayizwe isikhalazo sakho ke sinikeze ithuba
ngoba bengicabanga ukuthi sifike emaphethelweni ngoba sisafunana nalo sesiloni nazi bengifuna ukuthi nginikeze ithuba-ke khe ngikunikele mina into enginikeza inkinga bavela ngathi bona bayalinga mina yimi mhlambe engi-selfish or nginjani isinjalo kuvela ngathi njalo ngoba isikhathi esiningi naye lo sepiso lo wanatsho wathi imali le iningi for abantwana azangikhawuntela mama imali akaze akhulisa abantwana that's why akayazi phela kiyo and then uyacabanga umntwana isicathulo and kokuthoma abantwana laba ifurniture yangendlini angisanama-teaspoon urose umkakho uze wangilethela iset ama-teaspoon amangali mafika lapha teaspoon awunamabikiri awunalibiyana awunalikobo ke robala le bona bano ke robala le sese le rato ke gore re tlhakantshe dikobo ke marega and then bale ba bana gape ke ba putha offense wa rutela dikobo then e ba bothata mo ba botumi ba eng o kry-e le mathata a re kgonne gore tlhakantsha dikobo ditofo di a robega and dilo tso tsotlhe di a ira ke responsibility yaka kore nna tlo tshwanetse ke di ire tsaka ka tšhelete ka ntho yaka ke ira bana no lalela mina angina-stress ukuthi ngabapha abantwana hayi babangi ngoba abantwana laba angeke bahlukane makafuna akabathathe bonke njengobaba yena uma ukuthi uyazithawupha yabona and then nami ngiheme nami ngikhona ukuhema if ever vele uyabafuna and kube serious ngoba into le engayenza ngaba ngaye police station wa gopola tsetsele tsamalo lapho sehore bana batle mo wena and then ho tsamaya hanako kwangabi ne-response ngoba befanele ngithumele imali akere utlo batseya wari o tla ira plan utlo batseya ya fela mo moyeng asayikhuluma ngathi abantwana alwana kodenya mo na nalabogale